Buenas dan hafa day mananahu dan maniluhu kwao si Pete Santos. Gayo ginipangu gid sa Fort Hood, Texas. Daw fatitinas na video para i-celebrasyon Mes Chamoru. Gininasakan 2015. Diyan kung todo lokwi sigun Junya Challenge Chamoru Studies gid sa University of Guam. Si Dr. Michael Luhan Babakwa dan si Kenneth Goffigan Cooper no mapega hujung mafatinas challenge para edisya ni maneejak no Fuminod Chamoru po tagi gi dia unu gi matsu para ufan usaha Finod Chamoru ha. Pues maagang yaju haanin Chamoru ha. Jawa besangan na gof bonito jan sengat bu esti finota ihila manyainata hila nanatan tatata ja man mes ngunhit na tautawis ikuturan Chamoru Finod Chamoru ifino haja sa atana haga sa manhalum otusha na tautawis sa makekefunas or makefunas i finota lo ninayan lalalaha i finota sa man mes ngunhit jan man met gudhit na Chamoru i Espiritun Chamoru. Masya manhalum i Espanyol, Amerikano, Japanese, lo matagi, lo timakumpli. Tisinya ma funas, esti i medgod Espirituta, i Espiritun Chamoru. Pues unanay amju ganaujung animo, ketsagi, sigya, sumagi umedjak, usa kada dia, praktika kada dia, ekunguk, ja sempre undansi. Adios.